الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها الله تعالى مقتولur bolsun jana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavat jana salamlar bolsun. Jana şu sabaqlarımızda Allah Taala özü paydalı kılsın. Bul musannif rahimahullah'tan da Allah özü razı bolup Firdavs beşini nasip kılgan bolsun. Bugünkü sababımız bu salatil marid, yani oğurup jatkan adamdın namazı. Negizgi bizdin şeriatımızda, bizdin mezhebimizde oğurup jatkan adam bolsa dağı namazını kaltırbayt. Koldan kelişinçe namaz okuğa, ibadat kılığa, kulçuluk kılığa koldan kelişinçe ibadat kılat. Allah Teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha dedi. Allah Teala adamdın kudreti jetişinçe ibadat kılığa buyurat. Oşol kolundan kelse turup okuyt, eğer turalbasa oturup okuyt, oturalbasa anda jatıp namaz okusa da okuş gerek, negizgi zarıl bolat. Şonduktan bugünkü sababımız zarıl bolgan, har bir musulman bilүүsü kerek bolgan sabaklardan. Oşol oğurup jatkan adam kanday kıl namaz okuyt. İza ta'azzara alal maridi kullul qiyam أو تعثر بوجود ألم شديد أو خاف زيادة المرض أو بطئه به صلى قاعدا بركوع وسجود. Eğer oğurup jatkan adamga turu üzürlүү bolup kalsa, oğurup jatat, oşol qiyam üzürlүү bolup kaldı. Bul namazdı turu oku üzür bolup kala turgan bolsa, je bolbosam bir oğuru sebebinden eğer turu üzür bolup kala turan bolsa, je bolbosam tursa dagı oğruunun küçöyüp ketүүsü, je bolbosam oğruunun ayıgуусу keçigip ketүүnü bul jerde bir sebep bola turgan bolsa, anda adam oturup namaz okusa da bolat. Yani oturup namaz okuyt, ruku sajdany kılat. Yani oturup namazını okuyt, yani oturup qiyamdın ornuna, turuudun ornuna oturup alat. Oturup oşol Alhamdu Zam suresini kılgandan keyin al oşol rukusunu jana sajdasyny tolyk atkarat. Eger oşol turuş mümkünçülügi bolbosa, turu mümkün bolboy turgan bolsa, oşondoy kılıp namaz okusa bolat. Je bolsam kebir jerde oşol bir stol koyup dagı oşol жерге otura turgan bolsa, oşondoy oturup alıp dagı namaz okusa bolat. Sebebi turu mümkünçülük bolbosa. Ve yaq'udu kayfa şa'a fil asah. Biroq oturganda özü attahiyatga oturganday otursa жақсы bolat. Biroq aga dagı mümkünçülük bolboy puttar ooruy turgan bolsa, anda kalaganday oturup alsa bolat eкен. Oşol putunu oorutbaganday kılıp, kalagan abalda oturup alsa жақсы bolat eкен. Ve illa eger turu mümkünçülügi bar, turuş mümkünçülügi bar. Yani qama bi qadri ma yumkinuhu, anda mümkünçülügi kança bolsa oşonça turat eкен. Kıyınçılık bolbosa, maşaqqat bolbosa, жоқ degende takbir tahrimani turup ayta turgan bolsa, Allahu akbar deb namazga kol baylagandan keyin oturup alsa da oturup alat eкен. Je bolsam alhamduni okup bitkenden keyin oturuş oşol alhamduni okuganga çeyin turuş mümkünçülügi bolsa, anda alhamduni turup ugat, je bolsam turup okuyt, keyin oturup alsa bolat eкен negiz. Oşol bayagı kudreti jetişinçe bolat da aldağı. وَاِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّ قَاعِدًا بِالْاِيمَةِ. Eğer siz rukunu dağı, sajdanı dağı oşol atkaralbay kalsanız, ruku sajda degende tolyk ruku sajdany atkaralbasanız, üzürlүү bolup kalsa, oğruu sebebiden azırgıday, anda oturgan abalda ima işara menen namaz okuysiz. Rukunu dağı, sajdanı başınız menen atkarasız. Rukunu ıldyrak, rukunu enkeysiz, sajdanı andan dağı pasrak kılasız da ruku sajdany başınız menen bolat. Ruku sajdan başınız menen oturgan abalda namazınızda okuysiz. Ve ja'ala ima'ahu lis-sucud akhfada min ima'ihi lir-ruku'i dedi. Sajdaga enkeyu rukuga enkeygenden ıldyrak tömönrak bolat eken. Oşo pasrak bolup rukunu kılas, keyin andan da pasrak bolup sajdany atkarasız. Biroq al sajda kılganda, al sajda kılıştık üçün aga bir jıgaç, je bolbosam bir
стол же болбосо бир ага бир жастык деген нерселерди коюлбайт. Ошондой рүкү сажда башы менен рүкү сажда кылып намаз окула берет негизи. فإن لم يخفضه عنه لا تصح. Эгер ушул саждага эңкейгенде, рүкүгө караганда ылдыйракка биз эңкейбей турган болсок, анда ал намазыбыз дұрыс болбой калат. Себеби сажда аткарылбаган болот. Ошондуктан рүкүгө аз-маз башыбызды ийип, саждага андан да ылдыйраак кылып эңкейишибиз керек болот. Болбосо намазыбыз дұрыс болбой калат. ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه. Ага сажда кылыштык үчүн бирдеке көтөрүлбөйт. Ошо сажда кылып жатканда сажда кылып алсын деп ага башын көтөрбөйт. Бирдеке баштын алдына. Fa in fa'ala wa khafada ra'sahu sahha. Мейлі ошондой кээ бир жерде ошол бир жастык коюп сажда кылып жаткан болсо, саждасы рүкүсүгө караганда төмөнүрөөк болгон болсо жайыз болот анда намаз. Ва илля эгер андан төмөн болбосо, рүкүдөн ылдыйраак болбосо, ла тасих, намазы дұрыс болбой калат. Ва ин ta'assara al-qu'udu. Эми отуруу дагы мүмкүнчүлүк болбой калды. Азыр биз айттык, туруу мүмкүнчүлүк болбосо, анда отуруп алып окуйт экенбиз. Эгер отуруу дагы мүмкүнчүлүк болбой калды, отуруу да кыйын болуп калса, анда чалканчасына жатат экенбиз. Кыбла тарап болсо, ошол кыбла тарапка башыбызды ошол жака жатабыз да, кыбла тарапка путубузду чоюп, бирок путту аз-маз тизени бүгүп, себеби кыблага путубузду чойбостук үчүн башыбызды аз-маз бул жака жастык менен көтөрүп, кыблага жүзүбүз карай тургандай болуп, ошонун чалканчасына жатабыз. Же болбосо жаныбыз менен, оң жак менен ошондой жатып, кыблага карап, ошондой намаз окусак болот экен. Жатып болсо дагы намаз окусак болот. Азыркы учурда больницаларда канчасы мисал караваттарда тура албайт, бирок ошондой болсо дагы, аны башы кыймылдай турган болсо, анда ошол жастык менен башын аз-маз көтөрүп, кыблага караса карап, карай албаса, ошол башы ошол жака караган жака намаз окусак болот негизи. Wal awwalu awla дейт. Ошо чалканча жатып окуган намаз жакшыраак болот экен. Азыр оң жак менен кыблага карап намаз окуганга караганда. Wa yaj'alu tahta ra'sihi wisadatan li yasira wajhuhu ila al-qiblati ila as-sama'. Ошол жатып окуганда азыр биз айткандай, бул жакта ошо башынын астына жастык коюлат, анын жүзү кыбла жака карасын, асман жака карап калбасын дейт. Wa yanbaghi nasbu rukbatayhi la in qadar hatta la yamuddahma ila al-qibla. Жана эки тизесин аз-маз бүгөт, ал путу кыбла жака чоюлуп калбастык үчүн. Адепсиздик болот бул, кыблага путту чоюп. Wa in ta'azzara al-ima'u ukhirat anhu. Бул эң кийинги абал болуп жатат. Азыр бир башы кыймылдап жаткан болсо, адамдын башы менен има ишара кылып намаз окуйт дедик. Эми ошол башыны да кыймылдата албай калса, намаз окуп жатканда ооруп калган, башы да кыймылдабайт же башын да байлап коюшкан, ушундай бир абал болуп калса, андан намаз кечиктирилет экен. Андан намаз кечиктирилет. Мадама яфхамул хитаб. Эгер ошол хитабты түшүнүп турган болсо, ошол акылы жайында боло турган болсо, комага түшпөгөн болсо, өзүнү жоготуп койбогон абал боло турган болсо, өзүнүн эс ушун билип турган болсо, акылы жайында болсо, анда ал адамга намаз фарз болуп турат, болгону кечиктирилет бир күн. Yani bir günlük namazga çeyini özüge kelbese keşiktirilet, başını kıymıldata albasa. Andan keyin 3-4 gün eğer azırgıday bolup kesse, oşunu keşiktirip turulet. Eğer komaga düşüp kalsın, je bolbosam özünü bilbegen abalda, uşuna kelbese, anda bir günden aşıp kete turgan bolsa, anda namaz sakıt bolat al adamdan. Bирок өзү хитапты билип турган болсо, өзү акылы жайда болуп турган болсо, анын намазы каза болуп турат негизи. وجزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من 5 صلوات وإن كان يفهم الخطاب وصححه قاضيان ومثله في المحيط واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام البزدوي فخر الإسلام السرخسي. جنا صاحب الهداية هدايانın iyisi İmam el-Marghilani o'sha Tajnis jana Mazid degan kitobida eğer bir kundan ko'p bo'lib ketsa azirgi abal o'zi o'sha aqli joyinda bilib turadi barliq narsani, biroq boshini qiymildata olmay turgan abal bo'lib qolsa, anda bir kundan oshib ketsa namoz saqit bo'ladi aytgan. Al qazosini da o'qimaydi. Eğer shunday abal bo'lib qolsa, al qazoni da o'qimaydi. Bir kungacha kutamiz, bir kundan osha turgan bo'lsa,
Andan namazı dağı özüne kelgenge çeyin, başını kıymıldatıp kalganга çeyin negizi namazı sakıt bolat eken anda. Jana uşunu köpçülük fuqahalarыбыз dagы ihtiyar kılgan eken. Ve qala fi zahiriyye ve zahir rivaya ve aleyhi el fatwa degan. Oşol sözgö fatwa bolgon eken negizi. Hazır biz aytıp jatabız, başı menen kıymıldatsa, başını kıymıldasa namaz okuş gerek dep jatabız. Hem kebir abal bolup kalat, oşol başını kıymıldata albayt. Birok kebir fuqahalarыбыз aytkan, oşol kaşını kıymıldatsa kanday bolat. Yani kaşı menen, jürögü menen namaz okusa, közü menen namaz okusa deyilgen, birok alarga fatwa bolbogun, anday namaz okubayt. Oşol başını kıymıldata albay kalsa, anda namazı andan toktatıp turulat negizi. وَلَمْ يُؤْمِ بِعَيْنِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ dedi. Al başını kötör albay kalsa, başını eki jaka jıldır albay turgan bolup kalsa, anda közü menen jürögü menen eki kaşı menen al işara kılıp namaz okubayt eken, namazı toktatıp turulat. وَاِنْ قَدْرَ عَلَى الْقِيَامِ وَعَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَلَّ قَاعِدًا بِالْاِيمَاءِ. Eger turuga mümkünçülügü bar, birok ruku sajdany kıla albayt. Turguzup koysoň tura beretken. Oturup koysoň, oturguzup koysoň otura beretken. Birok ruku sajdany atkara albayt. Anda kanday kılıp namaz okuyt al adam dese, anda oturup ima işara menen okgany jakşı bolat eken al kişi. Birok turup alıp oksa da bolat, birok oturup okgany jakşı bolat eken al kişi. Wa in arada lahu maradun yutimmuha bima qadar. Walau bil ima'i fil mashhur. Eger bir adam namazdı başladı bir mesele, densoluğu jakşı ele, birok namazdın içinde aga bir oğruu kelip kaldı. Namazdın içinde anı baş aylandı. Namazdın içinde anı tişi oğurup kaldı, katu. Namazdı kudreti jetişince, küçü jetişince, mümkünçülügü boluşunca namazdı okup bütürügü hareket kılat. Eger işara menen bütürügü kudret jetse dağı deydi. Namazdı uşunday bolup kalıp turup okup jatады da, o baş aylandı, oturup alıp okuy beretken. Oturup alıp okup jatkanda azırgı ruku sajdany kıla albay kalsa, başını sajdaga koyup boston ima işara menen azırgıday işara menen başını azmaz aldylatyp oşondoy namazyny bütüret eken negizi. Walaw salla qa'idan yarka'u ve fasahha ve bana. Daha bir mesele, bir orup jatkan adam, oturup ruku sajda menen namaz okup jatkan adam, namazın içinde bayağı oğru ketip kalsa, ayıgıp kala turgan bolsa, turup namazını ulantıp ketse bolat eken. Birinci rekette oşondoy okudu ele, ekinci rekette jakşı bolup kalsa, ekinci rekette turup ulantıp ketse bolat eken. Walaw kana mu'miyan la dedi. Eger birinci rekette namazın başından ele ima işara menen namaz okup jatkan adam jakşı bolup kalsa, namazды başından başlayt eken. Al ulantıp ketpeyt eken negizi. Wa men janna aw ughmiya alayhi. Bir adam namazda, namaz sırtında azırgıday jindi bolup kalsa, akılını jogota turgan bolsa, aw ughmi alayhi je azırgıday özünden ketip kala turgan bolsa, özünü bilbey kalsa, azırgıday komaga düşüp kala turgan bolsa, hamsa salavatin 5 mal namazın vaqtınça uşunday bir amalda bolup kalsa, akılıga kelbey, özünü bilbey kala turgan bolsa, qaza deydi. Oşo namazını qaza kılat eken, 5 mal namazdın içinde. Qaza kılat walaw aksara la deydi. Eger andan köp bolup kete turgan bolsa, qaza kılbayt eken. Wallahu a'lam bis-savab.